ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay na, unay mo na aluganan. Nagpartak mga patarayan. Ay, Gapo iti kinapartak na. Ijak pa yan nakita no truck no bus no tricycle. ay na, pinatapok na pa'y kati kalsadan. Pero may titapok na napaw. Ha? Ay na, muna yan. Nakatapok ang nagitilakaw. Ay, dayo siguro ti akin ko. Kway, ti dahi alugan anya, kwanan. Lakit di manang mid-med. Naglastog kay di day jayan. Kas-kasiro ti driver dahi jay alugan. Angkang, namati ka kaday no ibagakan ka nga dan kutsi ni tata ba daw? Kutsi-kutsi at mabatiak. Kasano ang maadaan man ni pare badong iti kutsi. Pangalaan na iti gatang na. Talaga nga dan kutsi ni tata ba daw? Nakaparking iji arubayan da. Kitaan nga minaw. Ayawat mo tanti parak. Aw. Na! Kutsi mo't ngagpaiso ti nakaparking iti arubayan da. Kunak tumot ka, di kan tumot nga min mamatay. Na. Nangalaan na nga iti gatang na. Among kaday, nagpartak ti pa nagmanmaniho na. Uray na lapatapukan ti kalsada. Chip, nagswirtikan talaga. Nabayan ako ng day tamok lao. Nagsiksikan nagpintas dayta sumungat at chicks aw. Ha? Ay, wine. Lungher ko naman. Ay, nagadayo pa lang. Masayop kung tibang luna. Muklaw. Ay naon nga raw. Ay, andaytan. Andaytan na talaga. Mabalintag pa itulod, ije ili. Chip. Si kantin nakapila, itulod maun. When mais, aglugan kan dito yung tricycle ko ta itulod kan. Pangitulod ak ngay kan mais. Ije lang, university. Wow, kulihiyala. Sige, itulod kan mais. Nagmayat ti aglugan nito yung tricycle mo ah. Ay, mayata talaga. Nagpigsa ti aircon na. Miss, mabalin ka dito agpas sa Rije Balayaw? Da sumarsarunuan nagpartak ako, che. Ha? Dinalabaga ako, che. Di tatabadong ti driver day ta. Nini. Itong parang nansamot ng ti tricycle ka. Ay, ikaw! Ay! Ito'y sikat ko. Ay, apa atin nung par mo ti tricycle ka. Tatabadaw. Nagbuntog kamot kami nagpataray. Ay, kita man na nasaktan to'y pasahiros ka. Isungaron nga imbagakin ni Miss Beauty Paul. Ngagloga na, hindi to'y kotse. Tay tulod ko niya papanan na. Talaga? Ha? Apay nga kas natatabadaw. Pasahiros ko na itaw. Apay kayat mo nga gawain. Pagpilyan ta ni Miss Beauty Paul. Ha? Miss Beauty Paul, anya ti kayat mo? Obeng, akas lakin ni Kwaraw, ngam karag-karag ti tricycle na. Wenno, B, lakay, akas kanyak, ngam, nay, branyaw ti kotsina. Be! Nanging Kwaraw, liter B, ti pinili na. Miss Beautiful, umay-kat! Apay ngay, pinagbalin mo mata na pera o bayaw. Ay, unay matasangit daytan, Kwarog. Hindi nga min tatabadaw ang kagawad. Inagaw na dyan nagpinta sa pasahiros ka.
Dinumpar na pa iti tricycle ko. Wah! Ay na, nakitak alimabas dito'y sango ti Tersenak, ginalabasit ako, Chay. Kat nimot ka ba daw tinag-drive? Hey, Nakireklamo kini Uncle Kao. Ireklamo ko ni Tata ba daw? ay, sige, mapangkan. Rumbang laan nga reklamo tikas ja klase ti tao. Kanya tinaramid na kan ni pare ba daw? Ah? Imbagak lang arud ka ng kahit. Ipaulit mo manain. Diyak nga ron nangag. Itunod ko kumadyo pa sa heros ko abalasang. Napintas matlaan. Pero miya, Ah? nagsigsay, Ah? long hair, Lunger? nagbanglo pay, Oy na. long chassis pay. Oy na. Damdamagak no mabalinak ngagpasar ije balayda. Anya nga ti kunada. Awan a, Do. sana nakasungbat, adinong parmet na ni Tata ba nung ti tricycle ka? Jesus, nagluko mo dahil na pare ba daw? Ure na ipasubsub di tricycle ka. Naidugmampay a. Kutsi na gayam at talaga na dyan. Nagkasakit tinagam ko ang kahit. Una yan. Inagaw na di pasahiros ka. Inlugan na di pasahiros ka. Ay, aglablabusin dahil ta. Ikanak manan iti sakit ti uno dahil ta. Kutsiyo gayam kani kabadong day ginalabaga ako, Chay maray. Wan maray, kutsimay. Isaw ti pagluglugan nak amapan makipalingke. Jak kayaton taglugan iti tricycle. Ay na, may mayatan at aglugan iti kotse. Anya, maray. Ay wala, uray numapanak ijay parlor. Kutsay ti paglugan na. Nay, sosyal ka mo nga roden maray. Siyempre, inton madamdama, no agawidak, o may nakalaan ni badong ka. Agad, agkutsi kang agawed. Of course, marekonang. Ay, makilugan naktumang nga raw. Tain nakto gumatang iti lakaw. Tapno mapadasak mataglugan iti kotse. Ay, intulod mo na ang timidji ilay. Kasano nga itulod ka? Kat naglugan mo't ije kutsi ni Tata ba daw? Na, apay ang nakilugan ijay. Kahit ni pare ba dong tinangdong par iti tricycle mau. Nga raw. Kaya't nakanuapadasan ti aglugan iti kutsi. Agbibisin mo't nga aglugan iti kutsi. Anya lang ti baga nga dagiti tao. Nasakit tinagam ko kini Tata ba daw? Nakupit ti tricycle ka, gapo iti panangdong parna. Marituya, nagmayat gayam at talaga taglugan iti kotse anya. Ay! Una, anya, napadas mo matlaangan taglugan iti kutsay. Ni maribanang napadas nan, tainlugan mi iti namingsan, idinapan ijay palingkay. Aya, Wan. Nananananay. nanay. Hay, padang, apay ngay ngayon sardeng ma. At dadagiti pulays, di ta kurbaan tuyang. Ay, saus. Apay, adda problema. Pag ginanaon-laeng ni Badong ti makinana. Ay, kunak numatik ti makina daytoy akotse. Ay, Badang, apay, kabuteng mo dagiti pulays. Ay, awan kabutang ka tuyang. At daya. Damdamagak laeng takela at mat ngamin ngayon sardeng mau. Urayin tayo apumanaw, dagiti pulays. Ay na, aldawon, pare ba daw, nuurayam pa'y lapumanaw dagiti pulays. Kasano akon ngay, jakon makagatang kadagiti lakaw. Wan nga raw Badang, aldawan katnay, agpalingki tapay. Nay, apay ngay kagawad ko anang. Nagnaka mo ta nagawid. Ay, nagadun sa mati perde jay kotse ni pare ba daw. Apay ang mapirdi kat barbaro. Nga raw, kabarbaro tayo jay. Idi nakita na dagiti pulay sa nakatakdar ijay kurbaan. Kalaat ngayon sardang na jay kotse. Kabutang namang dagiti pulays. Ay, no siya, jak kabutang dagiti pulays. Kat no gagayem ko amin dagi jay. Napay ngay akabutang na dagiti pulis. Mga ano, dabasol na.
Wanang Kyle. Siguradong at basol ni Tata Badong iso ang mabutang. Mabait man lang, Badong. Apay nga idinakitam dagita ado a pulis di taigid ti dalan, si Mardeng kaadakas. Nagaduda may tay. Kahit man ano kumangay no aduda. Tuya, may dansa mo dito ayan ta. Kahit man ano ngay no umayda. Saan nga ron mabalin na makita, dak? Tapay. Unay mo laki din. Nagaduwa sa lutsod mo na ya. Aguli magkalaing. Keep quiet! Marituyang, Hmm. apay nga isardeng ni kabadong ti kutsiyaw no adda makita na apules. Ay, jakman amo, Maray. Ni, apay nga adi mo amaw. Una, tano damagak kan kwa na. Di namot sungbatan. Apay nga ta. Day tamot ti damdamagak iti bakit. Apay nga ta. Ay, masapul ang maamuam ti sungbat na, Mare. Jak to pay amo no kasanoan na addaan kami iti kutsay. Anya? Wen, jak amo no nangal-alaan na iti kutsay, Maray. Na, saan na ginatang? Nawan to pa igatang mi ultimo sardinas. Ay, unay mo daytan. Ay, nang taktakawan nga ron ni kabadong iti dayja ako tsingay. Ha? Takaw ko na, Maray. No saan na ginatang di tinakaw. Ay unay kamutan, Maray. Apay, dila mabalinan nga inutang na iti Bombay sanan to hulhulugan iti sagsi 50 iti inaldaw. Ay na, Marituyang, usaremet ta panunot mo Adda ayamot lugan a mautang iti Bombay. Mabalin lata. Aramidam kit din ngagtatakaw ni Badong ka. Ay, kanay bagak lang mata. Iso nga ron matanda dito'y panunot ka. Ay namaray, saan ama iturod ni Badong ko ti agtakaw? Ay, nagpartakad ti limabas iti sangwadan ta. Ridmot ako, chi. Kutsi ni Tata Badong dayjay. Siguro adda manen papanan na. Gagaranan samot a pinartakan. Muna nga men, nakatugaw ta dito arubayan. Nagtapok. Sigurado dayta. Kuda na siguro nga umapalak iti kutsina. Apalam kit di daytan. No adda makita na apulais, sumardang. Una, kain nalipatan mon aya adinong par na ti tricycle maw. Jak to pulos malipatan iti unos ti panagbiag ko dayta, angkail. Ang bagbagan nyo man ngamin ni Tata Badong. Ta saan na unay apartakan ti agpataray. Tay mingak lang. Bakita na numatay mingak. Nagadon ti pinirwisyo na dito'y barangay tayaw. Marituyang, inaldaw samutan ajay kutsiyaw ti sangsangwan ni kabadong. Makit-kita mo gaya, Maray. Tatunggal makita kitag sapa. Pumpunasan, wano wash-washingan na. Wen nga raw, mas labnan samutan day ta kutsina ngam iti siya. Kita Maray. Ay, Maray, lugan samut ti pulis day ta sumungan. Maray, apay nga ta? Ay, agawid akon, Maray, tainak ibagakin ni Badong ka. Apay aya? Kitno kabutang na ti pulais. Kita no may dito balay dagiti pulis tuyang. Awandan, Ay di kag pagpakita. tantan awak laeng ida dito'y tawa. Apay ayang amin akabutang mo ida. Saan ko ida kabuteng? Awan kabuteng ko. Uray pa ni Kapitan Inteng. Kapitan, si ka magayam. Uwan maray, saktay ta. Kahit ang nakakadwag a pulis. Naimbaga malam yun, Nana. Ay, kastamot ka na kayaw, sir. Ay, Kapitan, apay. Ayan ni pari Badong. Apay, at basol ni Badong kaw. Kat no nagsingpot ni Badong kaw, Kapitan. Umaymilaan ka sa Rita, Nana. Badong! O may kaman pa'y ditawi. Awan ti basil ko. Awan. Apay na akilat nagsangit ka. Umada ka lang imbestigaran. Tanay, day kutsim ka na, kat karnap. Ay,
Anya? Tata, sumurot ka kada kami ijay presinto. Ijay ka ngagpalawag. Ay, paray. Lapidot ko lang dyan kutsi ay. Kunak nawan making kukwa. Adamot gayam. Tanti ko di ka nga minagal-ala iti di mo kuha. Apay, nalipatan daytan, apalagi. Mala, sumurot ka ni ijay presento. Tata, Ay, unay kan tatabadong. Simple lang mat ngamin. No saan mo ako kwa, saan mo nga alaan. Tapno saan ka ang makabasbason. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.